za zdravstvo, doktora Zvonimira Šostara. Dobar večer. Ja se ispričavam zbog kašnjenja. Želim vam zaista od sveg srca dobar večer ovim vama dobrim ljudima. Ja volim reći kada se mjeri civilizacijski napredak jednog društva, onda se mjeri po tome koliko to društvo brine o onim vulnerabilnim skupinama, a nema vulnerabilnije, vjerujte mi, skupine osim najtežih oblika invaliditeta od bolesnika u terminalnom stadiju njihovih bolesti. I zato mislim da je već dignuta osjetljivost našeg društva, osjetljivost Zagrepčana i Zagrepčanki. Na jedan vrlo visok nivo, nažalost, treba i novaca. Da bi se moglo ostvariti ono što želim, mi smo stavili u svoje trogodišnje prioritete prvi hospicij. Meni je drago da su to moji prijatelji psihijatri, jer ono što paralelno s tim ide je dom za oboljele od Alzheimerove bolesti na Jarunu, definitivno ide. I rekli su mi da je ovdje jedna hrabra žena večeras s nama, ne vidim ju, Marija Rukavina, 4 godine su prošle od kad je Ana umrla i mislim da je to jedan od naših dugova koje moramo ispuniti prema jednoj od najhrabrijih žena u Hrvatskoj, prema nažalost danas pokojnoj, već 4 godine preminule Ani Rukavini. Zato ono što ćemo sigurno napraviti u bliskoj budućnosti i ono što je moj prijatelj Laki, kako ga ja volim reći, Miro Laco, rekao, trudit ćemo se da budemo još bolji nego što jesmo, a hvala svima prijateljima hospicija što će nam omogućiti da budemo bolji ljudi i želim vam ugodnu i lijepu večer.